ye nuanu bebre covid e bae enan chen ne ye ka se Abrokyire eye kro bia sabi obia yi kona nim kakra ko school kona nim kakra ohu baby e friend say Abrokyire na o se miso be kwa Abrokyire na ye maame no ye busua eye community team no o kwa Abrokyire abeyeye o kwa Abrokyire abeyeye e no kre akwantuo so utu ni yi a ene yeye ma o wantu ni yi a sabi why say aboa sonson opempem a na obi atia Asempa94.7FM ye nuanu bebre na akodi amanone ye ka amanone a ya na binom se akonta obi timi ka se akonta o mo amina menya visa so menya Togo visa ma o se Togo de na de ase na kai e ho se amanone bebre na ko Togo bebre na ko Agege ana se be ka se Lagos Abidjan Burkina Niger abebobra e wo Ghana ha se ya na yembu ni nyane se wo nipa kro na wo kono timpo e wo utrim ni se o fi se e ho no wo ko ye ko trans ya na skana be gubuto e obre e na wo kobre so wo ye akwadro a untimi ntukwan e na kwantu susu no hwan ho na wo ko enura de ne ye gi ahoho pa ba enne Abrokyire nya ahohogie ebre bio enne wankasa wo maame wo papa kra wo kosi ne so kra na ya na eye burden because ye free bibi social na ye tin organa social se no bia na nya social ne bi do nya obi ama ena se so no bibia koye enkratasem and the digital world na ye wo mu no maka wo koje passport ye se fa wo fingerprint ebra wo do sabesi machine so nti sa passport no ye de ma wo bi foforo so fantu kwan enye ye bio enne kra no wankasa wo phone akuta wo no phone number no eye wodi mu ne wo phone number no a register will be bia so ukodru airport say most of the even wo boarding pass kra na etimi go phone so eti phone na wo de betare na say o boarding pass na din e wo so ne no kra no phone number no so o ba MBA gate ne ma eti say no o throw din o date of birth any baby a wo free ne no wan throw ne yie na e kokoye bibia e wo ho no ma ene computer world ne wo no ho be kire na na do kasa na nsia mampanyi kasa ye se yete ya wante so a o se ye ba be link yen bibia to your Ghana card your passport your driver's license any it would dear what driver's license so would dear what social security different would date of birth wa ha different na ye ko kaboma ho ne be hu se wo ene hwan yinyina ye hye ne so it aquantium so person tu kwan afa kwan paso ne tu kwan eno ntina Ghanaian German Center for Jobs, Migration and Reintegration for say, omo bie omo so ye, omo bie omo plan mo bibia. Wa peso tu kwan. O de obetimi aba, omo no bedi nkomo. Akwantu be na wutu. School na peso ukọ. Se adwuma na peso ukọ ye. No kresa wo kra na kro na wo koso na adwuma wo ha betimi nya bia ya na. Ana kro na wo koso kra no, there is a chance obenya school akwa na. Ana say die na esi wo kro mo wunim because the first gate to go and then seek this immigration service but we free immigration service onya kwan ko wa we dey office bi a alongside of the Ministry of Employment and Labor Relations omochi ho na sa office ne wo ukọ no mo a entitie so na opese do fam na usua sa no adwuma so a omo bi omo edo bibi on ba kire obi a free bibi on ba kire ho bia se mechanic se den opese oyekua opese oyedien ni nyina oba no mu din komo no mu se ba bia wadwen no eda no ade ebetima aboa community aboa man na omo be boa sika se ma omo de be hye mu bia no free ena ye nua ba ko a obetima di adanse ena de ne ye beka afa je nuanom a ewo Abrokyire kuma na bebre ekumu wo ho enya obi na poison no enya obi na aye ni bibi se de ye ti news no se awarefo kra ntam aye basa ne ayi wa ha ene ebi efiri mu ema mienu na efiri mu this week a ye ka ho asem Abrokyire de bebre ena ahu edadem so a ye hu o mabusu akra na de o maba ye fa o mukusi o mo raw eti obi ti ha me kru Abrokyire 10 years ni maintain nka me de share Abrokyire 10 years ni maintain nka me papa na chese unnim de asi yesi no kra unnim because documentation wise America no the audit krom ho no different and the unnim e wo krom ha different utimi call so classmate ni kwame ni omuawo omiko hu kwame me friend kra wa muami o da bi e ho ye mfre ne kwame ye fe ne kwadwo
bema kura timi de oba din koye adwuma ama en wode ye adwuma nti ukọ na akokasa kofi o se mu aw because asa okasa ama yɛbɛkɔ ahoma no so na ɛnɛ sɛdeɛ meka no Ghanaian German Center for Jobs Migration and Integration for ɛna asɔ yɛasene sɛ wopɛ sɛ wo ne ɔmo ɛdi nkitaho biara from 055 67 58 518 anaa 055 67 58 516 na ɛne wɔn mo ɛni nkɔmmɔ na meka kyerɛ men from weekend Saturday, Sunday, men from Monday to Friday, obetuma from 8 to 5. O dia ofre na ye miss call. O man tuma pick o call no krana. On be frɛ back. Na me kan baby a will be out there frɛ o mo appointment o me mo aba. So o tamale krana se brankran ha. O man be cha ticket amo aba. O you kasapenya. So yes so bankran ko ade a o mo ne be fa ho ka. Na mmom no se bia wo ben no so no NGO a omo no mo ye adwuma no so ben ho a omo be ka se ko ho eno kra no ehu chese bibia omo be ye bia e free bibia e free so wa manone na ho kire wo ba nkomo a ye bedi ne no e free ye nuanom bebre a e kum wo mo ho wa manone yenkwa ahoma no so ne ye nuanom Sunshine Radio a de bia na omo ka bom sa so na Kanawu Radio e Rotterdam na Hot Digital UK Yekwa humano so onia apom to say yo minia medasipa ena de minia ba fie pokuya watia ni na chi kakra Asempa94.7FM tremo ama minia enti mechia Asempa94 ni adofo ni anuanom nyina na wonso so Kwaku mama wodimapa oye aboa Ghana ni ye ne wama na ni nyina ahade boko awona ne daso ade ena covid enso so ohuru ayen yɛda so atinko nti bɛda wase na de to ase no de abrɛ Uncle Richie we de obesie pabo akase pa no wafa hye nwumre na nso so me ne dɛ na obesie sɛ do ka awoi na nkomo a yɛbedi no bebre Ghana fo a yɛwa amano ne bebre na awo no enam covid niti omunwuma asɛsɛe bebre na sɛbi omo abusua wo fie ɛsɛ omo pɛ bibibre ebusia adwuma asɛe efia otimu so no sɛbi electricity ɛsɛ okotuaka gas ɛsɛ okotua kyɛsɛ yɛmfa nkyɛ woyɛ den ɛsan na asa bi nim Germany die ni yie ba UK kra de etua electricity no card ɛna ba prepaid ɛsan na so ni scan koto bia da sumu ɛna obehu sɛ Abrokyire lights office will be there and Richard Asre. So as na gas no so no. Se bosom so na se mo ho wan tua e betwam e automatic and one the back off. Na e bi da awom and one so feel so the quilt and also the Ghana crack quilt cra make and say kuntu. What I chire no feel say ne no nim sa homache no awon neighbor no na kuntu no sumu ye nwunu na bibre afam no m de awu. Onia boy Nkomo yes say de ewu no covid no so no nye covid wuo na mom ya ho kire ewu yenti wo minia yo che edukure ni untu kwan mama na ni a unhu die yada ye wo Ghana no ye baburi kire ne ye ho abeto ye baburi kire na ye ni age ye baburi kire na ye be di Asempa94.7FM Asempa FM ye bibi o Ghana enti wo baburi kire na ye je se obi compile ball fasting and prayers mountains na masa ube duru ha na wote akwantu na se minya enya mere nenya dia eya brewa eya bayira brewa due se meka se wo bibi pabi ye wo Ghana emfa kwantu enye wadwene ebi se owura be ho bibi na ye no enhye ye da ho ube duru ye na se de wo kana he na wo da ede na ubedi adwuma be na wo beye na han na beboa wo said uma me kura na abeto na ebedu baabi no obeye fed abacha aboso miensa na opa baabi di wafa na wan hwe ya said ye wo kan obenu maduro wu said ye wo ka bi se botaya wu gidi se be baburu kire abinya no emmabu kura te se meho na yawdie wa hapa je uba ya wuni nkrata wuni sika wuni baabi a woda enti che se eya honte sem na wabeto gidi a utiri ye na kohia oboafo bi na waso mu no kura no oboa wo na dodo sen nti die akwantuo mu no mesere ye nua ma wo Ghana ne se obi bi wakwantuo mu sabere na
What's any baby and I say, what baby one of one pie my na add dinner, Mini add dinner, Obi or pad you baby, okay, Ghana for any till you be in a country marker when you be. Obi that train station, at the kia, no funny bag, no 1990 pig will be dear. One not them, Uganda, if Ghana bar, said the old, may braid a damn, me I had dinner. A Juma something see a COVID by and you may braid Germany. Bear last week, no matter if you be no back one and you may be a cruise. Dear Yanis will be what I said now, what do we, and now myself years, what will be terms using a hand to be our tail with you, but yes, what do be Pabua. Asempa FM. Na name Pabua dinanti, ya Juma, we ya get into one when you can be a mine or if it's when you and Yama or Diti Prumia. And what did name would did what that or better telephone bills in your memory. Intimia, you come with some how am I a party? Nipano, what it when you know, so film now or Shano and Tinia, just a feddy any wood. No watching it yet, then could I say, you my work Ghana, and I said, Bushia or Ghana, and near throw in a bremy way, what can it be? I said, you, we in a born for partner, said what to find on Pete, which when you be Bushia. Indeed, was shut it any soon, yaw or in the winner. Just said, Feddy woody, and you're not your piano, a drew no coat. Indeed, maybe Kakra, Mecca, actually, and your nominee at the phone in 80 or Ghana. They say, "Ye besremo, a country and yet dear emirate, to be a what degree be me, Ubay, and be a school be no an idiot. Ye won't say, how fair the India, but I believe any near Utemu party said, Yo befemono, ya, and pay the Ubana or qua, Nagana for me say Honya and Kamoko, a Honya Kamoko, Minia. Asempa FM 94.7. As a CD, sitting here, Yahometieba. Now, Maminka will say, Senyamasu Boyam Po, near your baby say a beefy up the bosses, and I say, be a company, did I say, be a Juma, do a boa. Dear Ghana for an idea family, and my name, you said, Bukura, would be a jet take a crowd, would be a company, it will be Nankone, Ghana for watching. Honestly, so yeah, I dear, they how brave. You be firm, wow, but did I to make a canoe up, but no humanity, Kwaku, a quantum some dear, and your dear Emery, media me too, and your known and a Ghana was so whole. Asempa FM. No, this I call Germany, me this I call US, me this I call Emery. Before say people sick a crowd with 2 pounds, Ubenian, the crowd, but never so that time we have been. And it's 1 year big Ghana, now she year now that to 2 year, Ubekoso, Kakra, as you say. Yete, Yedi, Yeniat, actually, which is a Hongkwan, our Bobre, Minia, Edding, Papa, Edding. What can be? The Jinasuma, now bend day, now Erconino, and now Ukromo. Hi, Bemoma, he say, the woman say, Yenianum be breno, the woman here, Bobby Brave, he said, or Barbie Didier. Me madwin nyina say me ba abedidie enti ene ye wo Ghanaian General Center for Job Migration and Reintegration for mo kuta dwumedie mu de bi onbo de ro say o wa Abrokyire officer ho akire na wo ba fie na say o firi say ba bia obeda de obedi ni ayi nti obeku ho amenku ho ene da so ho ye nua ba ko ha se a ono so be share ne story enti yenti ono so ne story ni ayi na obi wo ho no office say samre si enua bi ebeku no ho de confirm refie na enye den a futum ehwen a ne nkyira na eko Frank ye mwakwa abado ba Asempa94.7 yo major so na promise say nyame adom bibia boko German burger yes sir we cat teacher say we German old German burger na say we there we dey old how many years okay me find say me could do German 2014 no 2014 right na me ba Ghana so last 2 years October 16 2019 2D how many years 2014 2020 so the can for Libya answer me for Libya dey nka okay o dey ukodu Germany no 2014 nti me fa na say me nya be 4 years Asempa FM ansana oba Ghana ansana omo start
bibia which I say answer the no bagana 24 years or 4-5 years or the 4 years so the 4-5 years or 4 years. Tell me who could drew who free Ghana econo na any year near ya they correct to say. Oh, me ko de na minim say me ko akoye adwuma ayeden abet bua busua anase me ko akoye adwuma nyesika na de da makoma so se me pese me ye no me pese me ye na adwuma no nim se gu Germany ho a okoye na okoye. Oh, say o mo na o mo tu kwan pen na o mo ka mu asem ne de o mo si adwuma wo ho na bro wanim kakra adwuma wo ho but document sem no pipa sem no na a problem. Now OT said document sem na paper sem na problem no. Then also okay. So the papa ne kan no. Me say also kan dey. No me madwen say okay sem ukokodru ho a. Kombia so no de ebe ye ne say German for no mo ma documents dalete sa. Se bia oni oba bi be ware. Anase obenya oba bi ne nawo nti wo de wo kwan so kohwe mo ma ne bi ne nawo nti ko ne de takashi na namu sa dindin pa nye ize ye kodisco na se dia obetimi ashi oba bi a obetimi ayeden aboa wonye sika wo ha na wo so ko bobra na afa de disco na akohye so ko po oba no e manage sika ni die oh se ye ko me ko ye no wo disco na I was say udru honda ya so ombe hu se wo a waba ha we ye nipa foforo bi a waba ho nti ya se wo ya ade bi a betimi a show se abrofo no be ye nti o ye yi ana wo de asaka kra bi atofam nti o twa na no a obe hu se o gina ho a obe hu se na ono aba wo nchen na one no mo sa FM etu ko duru ha ka kire yeti o nti mo pon a ebi obetima ka se opeso ko fi na fie no so a wo ka no wo bi nchen na ote ti witime fa ne nko no so ebi a one ne ma menom nete nti ono so ne fie no wintime fa wo nko nti na chese ntime nyi nti ne dade na abonche nti wo pede a ono ankasa eye na dwuma a wa han ne dan. It took how many times this goes? And you know metako every week biano. Obia wakwa wu ni sika. Oko pay dwuma ye kakra na e show ho no na dey start disco. Ko load container. Unya dwuma ye. Se ba bia ye load container no. E ko load unya kakra show ho a. E do weekends na. Right. Na wo dey akwati atom. Na container no na ye abrofo dwuma na se. E Ghana fo dwuma. TV ne ties no ne na okay and the secret asem any picking crime then no you know power no more count me hwe there be untime nka hwe nchede no ka experience no dey you nti car ties no ye de shame for ne you know metimi dia shame be 7 kwara ye buka shame ubewie na ho na nyina yo ya eti o patch say sa ties no de shame for uye bi me ye bi pa de shame na last one Mr. Satais was say metimi dia shame metimi buka e dia shame am wo hu wo small boy na to wo ori okoduru a obi aye ward sa wa mfata kashia mfama right wo yare kura na adwuma na wo pa ye nya sika nti no yale no kura na wo wo so yare because we need say wo copy sika be bobra bi ofie okay 4 years no disco no wa nya bi ene ye dey oh disco no say ubitime nya bi kura na ebi a wo ba bi ade ne be kono so nti wa nya bi ene ye dey nti manya bi nti one time bi me ko ye na me ni police fu ko hia ye na omo check ye na chese me ni document bi a okuru no nti omo ko bo me nsa no na the whole night ni nyina no na omo ye me ho adwuma bo me nsa no bibia nti omo ye no mbisa me se na na me se me ye Ghana ni no mbisa me se na me document wo se kire se me ye Ghana ni me nguta bibia nti ho na ade chinye no na omukra omo se me ye criminal nti no anadwunu the whole anadwunu nyina me fingerprint ne de omo hwese bia makokuru bi so na ebia makodi nsemoni bia na se bibisa nti no omo check ye pa me fa se be 580 hours kra na with the show me so no moko no maba me meti wa me twen mo ba wo ko dure na Abrokyire de
oh me could do any the first in the na yenche me de na bro say because ebia say adwuma no wo kwa adwuma right ebia train abefa unim say time say no train no ntimi amma bus wo ho right bus nso so ntimi amma kwa bia so taxi wo ho right nti no anytime bia no utimi ekoba just a ohwe train no ne buses na ina na do wani hwe wachi gada ha no ma na trotro na ultimately say play mu na wote nti no wani agisa power bar train na no so anytime bia so twa ticket na me call first no so adwuma no na ase ties no hwe se obelodu na o shit ka benya obesign the ticket in and out every day bia na so wiem so we are train no na we are train ye chose so asemaba nti me wura toilet ne so na ma lock no nti me hye so aye boma memfi nti me dru ha na masi na be do hu ba bia wadu mehu se omo na so omo na so nti one time FM omo cheme omo boma na nya yi nti me hye wa na mu se omo de key foforo bi e na omo bie na mete wo na omo yi mi pie nti mi pie na omo ye ya na o se ofre police nti o ka tem say sister Yulus 94.7 nti na mi wiska wo me ho enya sa de anka that day na ka red light nka sa da na anka maso ye shi right no to tia penalty no tia mo no mo ja me na me koye so still na me san area because when you hear scan no da bia o ko adwuma ne ba da bi o ko unya bin lodu nti o ba na so be didi o se odidi na fie no so ani pa bi so amete no so no oji ment na oji 150 euros nti sa adwuma na me ya ment no na me di atua right nti wan kasa no wanyu bi pabo anhye ankoye adwuma bia se container de na wo ye no 4 years eno no nipa no o ka se nko be Britain ayi bia ma me na ta me dru ye no na nipa na e wo so firi hoba na obeye but na ohia sika bia wo se utua mimi tua ma no ni take it in and out on any bibia na wo se me ye den utua that time so na na nipa no so say o ntimi ntua ma me nti wo ntimi ama enne ya na me wo say Ghana ni ekudura na ne nkrata asem no ye say eso utua bia half a say sika no so half no no original hokra na adwuma onye bi nye no abetua half eti ebidu mo koto adwa mu mom otua ne kakra but ebiduru say half no pokra na o beka so okay me kwakoye ye kra na o say manya anye na o sika so ashim right iti said the roses of Abrokyire u free her Kwaku hu ya hu train mu afa hu style of say do we train mu ne ye afa o say achi hu ne ye no that living it say hu Ghana for mo co parties na ko na me ko pa o mu share party bi ti say ebia BF ne asantefo omutimi ebia eyi abia no moye white party kasi utimi zo ugura ma utimi say yes na o krobe so akasa ewo Germany na me wodu Sweden I said this I said Hamburg for opposite na me first year you know me di kan ko Stuttgart nti Stuttgart no mo che me na omode me firi ho ba Düsseldorf do obetima ball 1 or 2 people's bia omudin popular name or Düsseldorf sort of case Düsseldorf need the last you know and as Stuttgart craft first unimu bia obetima boni there na obi tia obeka say ampa Stuttgart there minimai ba ko ye fle no nana ya ban oye Tachiman nkuro no bi hino bibisa no ye Stuttgart Tachiman nkuro ba ko hine ho okay nana ya ban mai ba ko so ye fle na Kwaku nso so bi nkuda na sibi ehene na so waka so ye bi ni entina uta wura bi efo mu pa na you know ena Düsseldorf so takus be pa na ni mo okay Düsseldorf de na ba bia na me wo no na me sheda emme kuruminti no na we krase ntina minim dia na minim di mai ba ku bi afeni King Bruce andi na minim no pa this of the wa ma Germany wanju we this of the na me sheda ni mo se Stuttgart wo ti Stuttgart na ko disco no pa nti abrofo no kra che wanya ba ko kra anwe o minya bi na sa omo no
ya obi no mo ha ya obi no mo ho no na ni ate who say bi wo ha ya na ya ma mo ni ate right o hwe se ono be ye obe ma document no enye easy Asempa ono betena ye bibia but read the obe mo ari but of paper na ma tu ko to adon ko enye easy Daki Fanko wa mo Fanko aha ya Asempa 94.7 ye dey yes but any brisem wo mu tell us oni gisem wo mu no arehusem na to wo se ye chie wo no na ye dey anti ade chie no na omo se omo be kwa koma me dan right omo de me call camp right ewo yuwe Dortmund Asempa FM ondo ko Dortmund hey and also chini yo anti camp wo ye wo am se me fan se be 6 to 7 months na omo de me ba detention hold on 7 months nti omo ene omo ma bibia ohia atumpie utimi pie na utimi pie kokurum utimi pie kokurum koye de ape anajuta ma pe bi eno wan say yie mfrim se na minim se de ya bo nsa no de uyi film kura na na ya bo nsa no so ko bia so na bia na pipa be pie ya bobi de be 20 odashi etio nti no edru ba bi na omo cheche ye ma nkuro no nkuro anase nti na me wufu pata okay nti fu pata ho na omo ma me ni boy ba ko na ye tu right na ye Ghana fo nti omo ma ye one room e ma ye service bibia ye be bodiane right nti ementi bia na omo ma iska nti omo ma iska nti later no na am say eno so be 5 months later na omo say obi anhwehwe dan a wo pe nti ema ye ko hwehwe dan tina fa utima yo de se nya de be ba tina utimu se no ma mu ede ni pictures yi said ya ye tuma fiefo nko a sa pictures na Asempa FM ya chiwa ye do ko detention no eduane na wudi no ho ye mo skasha tro refi se ye de sorry aban ma ska every month no mama me 350 o san tia me dan ka nti wo hwa ade a me tia no fi ho ane internet ya maje lad be na aban tia ma me nti no boss me so a wo te fa ko nya hwe na o nya hwe ato ho nti ma refi se be ye film na eno ane se send pictures ni ma o mo sa nti am say be 4 years later no na me kwa mo ma me ko school bibia nti na minim se o se de bibia e okay nti first no na ye ma me 8 months document 6 months nti later no na ye bafam bafam nti be 4 years later no na omo ma me ewu ye na nka wese omo be ma me sa wanyi ya we no me kwa no omo ma me 3 months right na fi omo ka che me se omo ma me kwa embassy na omo kwa ye bibia na me san bae nti 3 months ni wuye no omo de ma me ya no omo de red bi sign mu nti red no ye friend dudu mo se de se mo mi oti ya oni nti dudu no omo de ma ye no na that means wunti mi fa nya hwe nti wono na adwene ba se wo se me ye de me kopa adwuma right nti me kopa company bi e mo omo trotro bibia ma me de koye na omo ka kire me se dia dudum na ye de ma me ne de enti me ye bibia bi right afan ko anya adwuma no e na red abesan mu okay nti wono na problem no start se ba nti o ha e bia o mbetimi afro na o mama 3 months no e bia time na e be show no e be show bia for something anyumre o mapon no o ko ya na e de hankopo gunsa Asempa FM of airport to do hona na e de hankopo gunsa nti first one de o mo de me bae right this is the airport na o mo ka say memra me ba na say memma na me say memma na o mo anka hwe na o mo say de me ba back right me ba ya no mo ma me 3 months nti minim say o mo say ma me 3 months idi but o mo ka o mo numa say bia 3 me say se no o mo you know bi wo Ghana oba o mo betimi ayeden aboa o se bia ade bia peso ye no o mbetimi aboa tema onka o mode me ko plane no police fo no
omo kan ya but me manye ni se bia bibisa wo. Right. Aha. Nti omo kan ya na that is detention center ho no. Oko renew way you know. Omo e the hack of gunsa ho. E de me call Düsseldorf. It's Düsseldorf no. Omo do co plane no say different people and I say na the same conform do. Aha, same microphone na omo de me call ho na de ye duru ho na omo de me call ho no police for na omo airport ho na omo de ma hu omo bi. Aha, it's different team. Aha. And then they call plane no. Aha. And omo catch us say team la omo de me call plane no car na me fro ya me call na police for no. Na omo kan san se ni nyina but me manye ani se bia ebetumi bibisa betumi aba. Right. Nti me du kwan na no na ombisa me se mekọ na me nko na me se me nko na omo san de me bae nti me be du ho na me nkrofo na omo de me bae ni gina ho. Right. Na omo de me sika mpa na omo de me koye. Right. Nti me koye na omo chocho ya nti anopa na omo se me mara be 8:30 me koye na omo ma me 3 months. Right. Nti 3 months na omo de ma me de omi si o ya chiwe ja we de se no ano no se me se me nko nti no. Nti o ma ji atum se o na mi yi mani nti no na mi teacher fo bi ka kire me say Asempa FM menka na omo ni omo nka right na omo anka sakura be gigi sika bi na omo agi sika bi afira ban no ho no e de ama me right na me ba na ma be start me bibia me si da bi me ma okay nti 3 months ni wuye no na me koye no na omo san ma me 3 months bi nti ore o na mi 3 months me de ene me na muhwihwi me ma mi sika bibia nti one day me da ho anadu na me wo girlfriend bi so ano ta ba me nchen wo ho akire wo no sa wo girl oh ya mfa ya takashi ya mfama enye yie nti anana girl na jo so bebo awo again no na afi na onya 18 but na said ya na otie no na ni family ni pemasem anti kana wo twa ya ma 18 na so na nka waje nti no na ko so tetewa se o so 18 ya ma kwa wenya na chese anopa be me fa se be 3 to 4 mu ho right nti me wo ho na me te se me be na krenke yeah nti na me nim se girl no sometimes o ko school ma ya o mantem right nti na me free so no nti me fa ya no o se police na wafa no so de se o mbebu gate na wuram right na me bie me ba ya o mo ba be 7 o mba o se tam na so me ko Ghana ai o mo se tam na so o se me ko Ghana nti menya de me mpake me no ma nti me fa me phone tu na me fa ene me trazane me chair me she ene me mpaboa right because na madika pake no ma bi si wo se nka me de bra abusuafo no na madika pake no ma bi se nka me de ba but first one na me call ya me ka se me nko mo san de me ba ya no minim se sa bi nti mamfa bibia Asempa FM me ko dru airport ho na me nkura na hwe a me ka last nti me koye na omo ye bibia na omo se me ntwen kakra nti omo ka se me ntwen no microphone ka se akoye o ye nya lock ya na microphone mo de me kono nti mi gina wa me fa se be 30 minutes na omo se omo fa me mra na mi gu inside say no na mi se kelesi gu ho kelesi be ya obi ya chechire ne nsa obi ya chechire ne nan aye hifo ya Ghana fo mo deport omo right tese wo hu obi ani a ayeko nye easy obi hu obi ani na kwa na mu se da bi se de anya yi de no hwagim na omo de mi ko wura ho nti wa na omo ye bibia na omo frɛ obi maame omo se sa nipa no na obetena me nkyɛn se bia me wo problem bia asem bia metimi aka akere no nti mpa ya na ye bɔ ne se play no ntimi ntu because obi wo ha ye china ono omo ntokwa nti no ye chechire ne nsa anti da ne ya chechire bi no okay oni police for ntokwa na me nso na menye obi ya na oso wa bia nti na oso so sa ye cool na me cool nti no omo amfa bibia anto me nsa omo na me phone kura na omo chechire ho de share box kama me be duru Ghana na ma de wo ho eti yentwa somra Ghana
omudu bedru Ghana no ushia Ghanaian German Center for omudi bedru Ghana say bedru be 7 something right nti ye bedru ye na omo ye say omo unse omo die ko you know omo share your document and state issues there no omo share na nti na ye kan say omo country point no omo sign fire nko na Nigeria omo di boss bi no president ne say omo mfiri kronum say ye de kasa na omo so omo ye omo no ma nti omo wie na omo ka kire say ayo amo say omo be sika bi na obi ya de koni krum nti ye gina hwa na sika ne ma nti omo ana omo no ase omo wo bibi kakra wo fi no o fa ne bag ya no ko o fa ne bag ya no ko nti omo ba be chiche GIZ fo no card bi mai right say yem from nti we card bi ti say nti omo chiche mai wi no na we anu ato atwene we Ghana fo mo aben we anu ato atwene Ghana fo mo aben nti omo nyina akoye nti boy na ya chichire ne nsa no so ono so hozera Libya hozera ono so akwa nti no nti eba sa no ono efa ni we nti omo nyina akoye na me nso me fa me we ono no ya ji ni phone ni bibia because said ya no ni omo ye nti no ba me de ya de me phone ni me bibia ma me nti na me nso me ba no de tema me wo ma me ba de na adwene ne se ade chen ya me si Libya kwan so asan akọ nti na wo ska ba se Libya kwan so akọ se na kakra omo de be ma me wa ha no na that time so na me was 70 euros bia show ho nti kan na ba sada ko Abrokyire anka me de be ko nti we nti ho na omo ko wi en Asempa94.7FM ti me nam na me hia ono nso so na oba na ase me ne no na wo play no minti no na me ne no start say di nkomo na che say o say di ntuma ba no right nti ade achi ye da police station e wo ho right nti ade achi anopa no be 8:30 na me frɛ GIZ phone me na me wo credit me wo phone a ma register nti we kro mo register kra anze oje me 40 Ghana Asempa FM me ba krom na mu se sa chip no kra 3 cedi nti ye frɛ mo na mo fa GIZ 45 na mo se ye wo he na se ye wo airport na mo se ne ebo am se mo start ye adwuma se 9:30 obi bisa ye mla ho na mo kyekere ya na ye ko ho nti ye ko office ho no mo start se o mo bisa ye yi na ema akoma ne ba fam na omo se ye ntwen na omo beboa ye na ba bia na wo nso na wo police station because ye mpese be ko ba bia nti ho na omo se wo de ye ntwen nti omo ni police fo ne kasa ye right nti ho na ye wa nti yam se ne 3 days yo se 4 days na Mr. Tete right ono ankasa ba ho no be fa ye right na omo ko pe ba bi ma ye da ye na omo start se omo boa ye ye bibia ma ye right nti in a nutshell no bebre si omo ba omo nim ba bia omo be ko so so da wo kan no bebre si emwa bia ni ba bia eti GIZ for a day pa na obetima kan in 2 minutes time no nti omo ya ma okay ene ebetima di adanse se ampa waba wo fie omo ya bibia ma okay me ba no mo bisa me adwuma me pese me ye right nti no omo de me fa antete ma me nya business set okay nti no na me pese me bi coaster okay nti container no omo na ye asase na me han ye no so no me han asase ne 5 years okay eno so omo na etuaka na ba bia na meten so no na onye yi nti omo so na han dan no 2 years e de ma me nti no se ma container no we scale ni bibia se kan a ne nkonwa a metena so ne fridge ni nyina omo ne de ma me right ene nama e be fa nyina me wantua kapre ba kora wum two patches say Asempa FM is a container na wo hefa e wo kasoa ye wo ye nua bi e wo kasoa kasoa fanko ye wo nua bi wo kasoa o de bia ye shutu obi obi akoto obi mu na obi akoye kofiaje de bi o my report e wo ho kasoa de no go zone e no akobie coastal e wo ho eti e me na ba behwe
You see, I call Facebook, and we are more here. I call Facebook. I'm going a setup. You know, you didn't buy fee. GIZ for a year at the Amano. No, my motorbike, this your motorbike, no, not toy, and I said, so, and no, may I say, a man may ya. Na, ebi obi here, Namana, right? Befre me, na me media command. Nti omo anso ne tomame. A two party say, we share uko Facebook, I'll be who a motorbike, I will see so a wajuche. If you saw your Okada man, and your Okada na de. Dispatch. What's that you Okada? Yeah, say we pescan mo ntino. Nti me hwe na say adwuma ho na adwokakra. Na my fast obi timi frame na me de ne ko. Right. And a fridge ni si ho no. Any skill no ni computer ni si ho no. They say wo no enam na oton no. Wo digital wo yi na computer wo de sales and that's all the by the way enuanom Ghanaian German Center for Jobs Migration and Integration omuna aso Abrokyire Nkomo ase ne omo aso ye best 2 years ni and 3 years ni yenuanom bebre na aba na wo de nam se bebe hu ye ntina me pese ye de bedi adanse ye ne na kofi ebekọ ehososo aba behwehwe ama adanse die no asa ye mienu the tosibio yenuanom wo Abrokyire bebre a ompese omo ba fie jese ye kase brefie na bra be hwe be bia obeda e na lumba kan me kwa kodidie me kwa amadwendwene sisi adwendwene me mane na osome nku ho ye kwa homa no so ati se sipoku wo so me bo a sipoku nyama ye nuanom besa bosumi mienu ni enua baako oso owoyire wo ma ewo Ghana ha sei covid ba ye no otifie o shobi mpabo ase de enua kan ye no ama odwendwene to a sense skabe no de bre ne mane ne yire e wo Ghana na busua pressure down so ni na yi na nti no akoto no ho to train kwan mo ma train ekuno eti sa woti Abrokyire na se sebi we ma busua akɔya obuse de brefie na ni nyina na ye ka ne ye ba ye na ye wo fie no ye ngi wo mo fel so boga onoma mai boga ye hu ho ena wa akɔ Abrokyire aba ena obi wo no ma enoma bebre nti no oma sese Mr. Tete me misa sipoku ye tam no ye but ena de Ghana for wa Abrokyire ne be kasa sipoku ya Mr. Joe na apom ti say nyame adom ye wo ye na mo so nyame dia che na den na eboko na ye tie sem na ne yem hihye Hamburg aden ena mo ba ko akoto no ho to train ama train afa no so aden Mr. Joe so wa onim Abrokyire sam said ye nua ba me o to ma o kan no and some no there I just say oba na oba be hunu bi said e sitie nti no say ye kam asem no a e wa hanum no obu no ma won ti ase on say ye nua ba ma na asem no a wo kam o kan no se ba se ukoko di enkofo ne nsem na ukoko tena adrofie honom na se ekoba se wo dwene efie ebia babia na wotie community no utimi ekoba bia wani giemu ene utimi fa babia ni wadofo Asempa94.7FM na ekoba se wo shedem na wo nko a adwendwe no wobetimi adwendwe bebre eji se unni Kristo pa wo mu se Bible da won chen na wobetimi akenkan ma se binyame asem aye wo adwuma am wadwene won kwa ho a wanhwa obedi wo ho awu eno nti na masa enema ni nyina esisi ye nti no eba sa no me bisebusa nipa no bi se yanka metimi ehunu nipa no kwa no ba bi wo free ni ade enso mantimi anse da nya information bia am free nipa no ba bia o free eho onia eti se muna aja MC baako muna mukuta mic ekasa mankofo bebretie oni Uncle Richard da wunu anambebo ye be maye papa akasa Mr. Tete je yenua no mu akan nyina una oye national coordinator ewo ha nokre 3 years ni a mo be so Abrokyire Nkomo emuni ye no bebre na aba amaso masene bebre na maboa wo mo se Lebanon for ye ba ye kra makwa akogye o maka ho abo train ni bebre ene ye
yen training ye cry yen multimedia yen training cry ye training almost about 700 omo ye installation of satellites no ye ye no course our contract mo ye training ni ma mo ebi a start your moduma e na obeka ama ye nuanom wa Abrokyire a sise omu kunkum wo mo ho omu ekọ ha omu ombetima befie ye mpese obi a ye beti sanse mo ebio ya konta me das etefo me checha munyina mamajo tisina konta kan akwantum me de etre nye obi a no call ya ebe ya ma no na okona sanye yenso a mempa ba yensatie wa wo hoi nyina nyepe ya ebi de no ba na pa ebi de ba na jo ebi de ba ni ma okona nye ya please bo modern assembly fie efie de efie ni fie o we dan efie de oba okay ebinum be do fail but ye beje utata intina Ghanaian German Center no ewo German for ya no mas boy asset Ghanaian German Center ya ye name Minister of Employment and Labor Relations akaboma ye this adwuma yi ye yen se ye pese yen so bi obebe bia no ne opese obeye no ye beboa ama wetumi ahye branase ebio ewo kroma bibia nche se Ghana ye krofun no opportunities will have bebree but so be direct or not sure nti na pese yenso no ye dwumadie mu no by the time ye be wie phase of project no na Minister of Employment and Labor Relations or public employment centers almost benya ye be develop more capacity sense be almost betumi abodewro amankofo hu say me wie school a ana ma wie school mpo a edwuma bi wo ha metumi akosua mensa no adwuma ana bibi no mai so yeah, yes, say, yeah, bois obi obeba, and I can assure you, say, German for no many abre. If we say could November, no, now 6 weeks we are on the crop of yeah, but option no was say, so why wouldn't him say, oh, mama, or Juldung, dear, nya dear, umbema what's now, but more dear, no contact and crop on the Okoye webpage, startfinder.de. ya ukọhwa ubehu your addresses wo your nkrofo from reintegration scouts ya ba ko de one de ene ndi nkomode bia Oma Khalid ya obechro ne abeye senese bia ombetumi de wapa ombetwa ticket na bibia ntia no sa no uba voluntarily ya there's a lot of other things utumi free IOM for line so uba answer na obeba no they give you €1,000 uba now after 6 months ombesama 1,000 but apart from that say ombesama adwuma ye ye be board say na ye bo frank no ti mesrem me de nyame kan say afi we elections for Germany ye ma me Merkel so or say this year they were after this year active politics were na Bundesminister Müller they be or fighting for Africa cause no after elections we don't know what's going to happen inti one more mesrem Kratasem Hamude, please come back home. Ghana Belgium Tata and Ghanaian German Center wo home yeah. Niamu pese mu biye bia mu banku adia ye beboa mu ama matumi abomo. Mr. Tete message amenya bi che se Ghana for no awo akwantu mu no. Yeah. I say ka Germany. Obi wo France, ebi wo Holland, a few other countries, no, European countries, no, almost be bar, Mubetima Bow, mana. Oh, a conta, I don't know, wow. Intina Mrs. Mula Papa or Nipo, or say, program now must start GG's Ghanaian German Center, no. Yeah, BM set, the account will say, yeah, you want to do no harm policy. Right. Nipano free Libya or free Europe, as long as Obaye ho ebe catch and say, it to me prove say, or to Kwan Koha, no as Anye, no as Samban, ye bebwan. Yeah, but near say woman free Germany a priority clients because German taxpayers money near there. But ubia ofi krobia so yeah Europe or UK unya to me buy a home quantity because the flyers nama Ghana Immigration Service for until say we ubia ya bo aba uba de bema upa free and pese for so bia there be now you call a Europe na omo Uncle Richard, Obi wa homa no so amanemra. Hello, Uncle Richard. Obi wa homa no so amanemra. See na also. Oh, Uncle Richard the free so. Oh. Okay, see. Okay. Na Uncle Richard na man for free see the line so I say ke ba ha say ni. Oh, wow. Okay.
If Ghana lines ni bi near na okay 0302216545 and 0302216546 oh Ghana hand no more no so call the street oh outside so no say obey 00233 302216545 and 00233 302216546 ya kwa homa so Pacho wa was no din baby akase free. Hey, agontajo. Eja ni mo etio. Eja ya na maka mo hye me na dem aba. Say nansen em say mo changi tam na me ntan. Ya hwe koso ye etio. Esu na o ma me lan. Esu mi esu je wa ya de. Bitio. Yo mitio. They me kan you say akwantu this am no. Aye hu pa o. Enti se wo ko na se enema nko yi ama o se nkrata asem ne ade a in fact na ha nti yati boase na ye bibia ye ready ansa na ye bitu a ye tu akọ these do how bibri beba amani pa bibia ye stranded wo akwantu mu ne ade imrante ne yantu ye boase opportunity ni ba obekọ akwa onsa amadi bye bye. Bye bye. 030221 say yakwa homa no so. Hello friend for din baby akase free. Pentajo oye opongro me kwata sa tra no tan pa 5. Open ni enti o. Abrokyire damase ene checha mo de play a yesu ye fa futu. Na yesro mo se mo tu kwana se anyi ye o ha yesro mo haya na mo fiko ye. Omo samra ti se de ye blai tra ha o kana se mi na no akutajo ama me rura kwa Abrokyire yi le pese nkobi. But you need the award by Umba, a Bimoba, which are where they were. Asempa FM. I'm saying I would try Ghana Hampo, and I would do your Boja Punk. I'm saying I would say the Opa, no, I could holiday to my number. Dr. Joe, yet, Damas said, modern church, Abraham, Munyam, Yaman. Yamin Kain, who wouldn't say Okada, meaning Okada boy, or see 3-bedroom self contained a war Brujo. Na amasama efeni say sawam kwam ho na edru Sunday awia na wagigi adem na wagye ne bottle baako o frame yo se akunta Abrokyire ne ha Okada 2 cities 5 cities 2 cities 5 cities eti osis afeno hu sa Abrokyire no eni baabi a otisese no okoya enka wontimi mesisa edan no eye kakra enye challenge yakwa homa no so ofrefo baabi a kase free Otime nyina so yefa baako hello and so otime nyina ahoma so ayehye 0302216545 and 0302216546 ene dwumadie ne ne eye Ghanaian German Center for Just Migration and Integration omwa ene ba ne omna so dwumadie mu best 3 yakwa ahoma no so ofrefo din baabi akase free mbacho midi imano mkasefika atwa ima yetio eja nyami kira mu pa multimedia pa de nyango bo de mu bedumo man pawo nze mu mpa so ne de dog too much mu hwe media wo sha de bedia wo de mu de abedu no mu boa o man youth ne papa nyango bo nhira mu pa na fe mi stre yebra na obekasa ene no se mbembenzo a organization ni na bedu mi so Okada ni de onyi trip na intentional ono kan ya o magina so aboa no on hwe no so no onye na the investment ankofo na ye ni nyina wankodo Okada na ama Asempa FM. Mr. Nova Mugasi aseda abodi trinko ha so da wase dwumadie no na meka no ye mpanyfo ya ko Facebook Mr. Tete most of the people na think say link no ho oba kwhwe bebre se omo kasa free Germany ekwan bes no mbefa so bi so free Greece ekwan bes no ba ni nyina na wo ho from on number me amefa number no e wo ha say 055 67 58 516 and 055 67 58 516 nya sa number we ya krobia wo so e wo wiasa fa na nyina no o de eye yen international code no eye 00233 e sha ni ma no 0 na free ho
o Abrokyire onim se no si frɛ Ghana dada nti sa number we use 0 ni free ho a na the Ghana code no a o de frɛ empayifo no bedi nkomo bia akyerɛ officer kura wo so no sɛ otimi frɛ kɔ hɔ ene yi yɛdum besi ha sei na nyame yɛ adom a na wɔhwɛ sɛ ne yɛbɛsɛ hyia Dr. Phil ɛwɔ ha sei na Mr. Tete person ka bibi 1 minute. So move to me akwa Facebook address, so Facebook Ghanaian-German Center. We call Facebook address so you bet to me checking messages every day. Inti you bet to me reply my messages no why. Safa Facebook no two of you. Ghanaian German Center. Ghanaian-German Center. And your Facebook address. If you come up Ghanaian German Center, Facebook ni be yaba. Right. Yeah, that's it. Yo, yedumu si ha say aha and yedumu si Dr. Phil ena nemre edu no yedumu si ha say. Your friend